I veliki pozdrav burazeri, prije samog početka klipa želio bih da se zahvalim svim novopridošlim zlikovcima te na velikoj podršci koju mi pružate iz klipa u klip. Također ukoliko želite da neka od vaših priča završi na nekoj od Balkan Alert epizoda, pišite mi na mom oficijalnom Instagram profilu koji sam ostavio u deskripciji ovog videa. Hej, to sam ja Kanek i dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i hashtag srce za cijeli Balkan Alert crew. Jeste li mi dobro zlikovci moji? A prva priča je vezana za youtuberku i od prije poznatu personu koja se također takmičila u popularnom reality showu Farma, Jelenu Kronić. Naime, ona je izbacila video na upit svojih fanova kakav je odnos između nje i Anđele Veštice, gdje je između ostalog u tom videu govorila kako više nije u dobrom odnosu sa njom iz razloga što je spavala sa njenim bivšim dečkom za kojim je Jelena Krunić u to vrijeme, kako je ona kazala, mnogo patila. Mnogo toga je u klipu iznijela o Anđeli Veštici, između ostalog i to da Anđela Veštica posjeduje porno snimak, a vi detaljnije možete čuti šta je sve rekla na njenom kanalu. Na sve ovo Anđela se oglasila putem Insta storija gdje je napisala: "Tvoje nisko samopouzdanje je zapravo tvoj razum Jelena, hashtag tag life." Na što je Jelena odgovorila svojim Insta storijem u kojem je napisala: "Koga si ovo molila da ti sastavi nepismeni degeneriku, te moj YouTube video je zapravo tvoj shit život i ne skrnavi." Ostatak pogrdnih riječi možete pročitati. A druga priča je vezana za kanal Baku Prase koji je konačno izbacio diss track na Amira Hadžića i Juku, pa da poslušamo jedan dio disa. Pa nije ti ovo trebalo, Jumanji. A Juka, zašto je Juka morao se umeša? Brat. I polako sada ovaj dis započinje. Ovaj bit skinut nije moj, ali loži me. Mnogo brzo bacam rime, kažu mi ja i stani. Ne mogu tebe čekaju ime Juka i Jumanji. Jumanji, ti si pička. Na opet si mi bednim klipom odgovorio. 10 minuta kenje, ceo baka stvorilo. Ti se loži čeki zato što si kung fu trenirao, ali ja do veksiranja pozadi preferirao. A treća priča je vezana za kanal Bite My Life koji je također izbacio diss track pod nazivom Diss track na oni koji se pronađu. U dissu nikoga nisu imenovali, no međutim sudeći na sukobe od prije koji su imali sa Zebom i Ilijom Benjakom, vjerovatno su posvećena ovom dvojicu. Pa da poslušamo jedan dio. Hajde pičko jedna garava, dođi nam da ti polomimo usta žvaljava, dođi nam u host grad Rajvosa, tvoja pička kući, vratit će se bosa. Nama našao da prijetiš preko YouTube-a, desom ti pravim reklamu nasred RedTube-a. Šta si se utripovo, armija ti luda, sa disom je sruši bez imalo truda. Cijela karijera nije vrijedna ni spomena, nisi nam ni do jebenog abdomena. Kažeš ne voliš drame, ti prvi počinješ, džaba tebi opet kad preglede ne dobiješ. Koliko si puta pokušao da se probiješ, svaki put od armije batine ti popiješ. Nema te u naslovu, ne donosiš na movu, gurno bi te kada bi te vidio na krovu. Nakon ovog klipa ja sam primio par video zapisa od Zebe koji su bili namijenjeni Bite My Life ekipi, pa da poslušamo. Pozdrav zlikovcima sa kanala Balkan Alert, hashtag srce. Pizza me blokirala sa kanala nakon što sam sinoć ostavio komentar na njihovom videu. Ovaj brodati me ne zanima, a ti što izgledaš ko da si iz Etiopije pobjegao, Gringo su jedan. Rogavčić 35, Blažu i okolica Sarajeva. Neki ljudi imaju usta kao vrata od juga. Dok ih ne lupiš ista snage, neće da se zatvore. Ahmet Kučuk. Na ovaj diss se oglasio Ilija Benjak sa klipom Drama se nastavlja, pa da poslušamo i njega. Između svih youtubera pravile se drame, gluposti. Međutim, ti su momci koji su umislili da su oni kriminalci. Jel te da oni imaju svoj neki gang, koji imaju celokupno svi zajedno nekih možda 60 godina, da fizički se raspravim sa njima ne ide. Dete. Sad će oni reći, a ti se nas bojiš, mi smo gang. Jesi gang, ti si u pravu, ti si gang, evo bojim te se. Onda isto također, oni glume neke, ne znam ni ja, repere. O repu nemaju pojma. Pošto se vi deca, vi dalje ne shvatate to. Vama sad, vi mislite da ste vi najjači sad. Sad mislite, kako? Ja sam vama ne mogu to objasniti. Zašto ste vi još uvijek deca i realno ne mogu se prepiram s decom. To da se ja vas bojim vidjet ćemo sljedeće godine. Kad budem dobio odmor, kad budem došao lepo u Sarajevo,
da vidim taj vaš gang, da vidim taj vaš squad, da vidim to sve. Kad mi došao u Sarajevo, pa kad uvatim ovako za uvo, pa kažem, batice, ajme da vojiš kod tvoji tata i mame da je pitam gdje su pogrešili u tvom uzgoju. A nama ostaje da čekamo i vidimo kako će se ekipa sa kanala Bite My Life boriti na dva fronta koja, sudeći po izjavama, ni malo nisu laki protivnici. A treća priča se odnosi na kanal Duki 420 koji je napravio video pod nazivom Najgori reper na Balkanu gdje je kritikovao disk koji je izbacio Vanimi, pa da poslušamo. Vanimi lik, dobar si ti lik. Cijeli taj balkanski lifi džir, ide to tebi. Većinu puta se i slažem s tobom, zato što imaš poantu. Ali jednom kad se odlučiš baviti glazbom koja očigledno i uhočutno nije tvoja domena, onda postaješ izložen vlastitom otrovu. Air Jordan. Mrzi me hiljada, voli me milion, polako sada idemo, bit će nas i bilion. Rimovo si milijun i bilijun. Mrzi me hiljada, budimo realni, a zaboli me jetra, bitno je da mene voli moja mala Petra. Zar nisi malo prije rekao da te voli njih milijun? Kažu kod Petre, da spomenem i Mariju. Hello dear, tell me baby, how do you do? Imaš auto u spotu, ali ne bi isprinto sliku u boji, ne? Braćovska armija, ove riječi prati, hitri koji sluša ovo ne može da shvati. Potpuno shvaćam što želiš reći. Braćovska armija, uvijek tu kad treba. Meni upravo treba kila ali ja vas ne vidim nigdje u sobi, dečki. Na ovo se Vanimi još uvijek nije oglašavao, no ostaje nam da čekamo i vidimo šta će se desiti. Također bi spomenuo da je taj isti diss track trenutno prvi u trendingu sa oko 1,8 miliona pregleda i 120.000 lajkova. Vredno je napomenuti da je isti diss track u jednom trenutku bio prvi u 13 različitih zemalja, što je zaista veliki uspjeh. A dok smo još uvijek kod istog diss tracka, neki youtuber je okačio svoju reakciju dok je sjedio u nekom od kafića gdje je pušten taj isti diss track. Koga si slušao? Zašto bi sebi iznesao navod, a dobit ćeš navod A Imperator FX je također izbacio reakciju na Gibrosov diss track, odnosno na diss koji je posvećen njemu, pa da pogledamo i tu reakciju. Ovo je bilo prejako. Ovo je bilo baš jako. Ovo je lit. Ovo je definitivno nešto. Prvi put u svojim klipovima da ostanem bez riječi. Ali samo jedno je sigurno. Sigurno je to da definitivno neću ostati nedorečen u ovom. Mogu vam reći samo da možete nešto očekivati. Vrlo uskoro. I to bi bilo to za danas, a vi mi ostanite vedri do sljedećeg klipa i mir na ulicama burazeri.